Siñot Chamoru irasamu sitatamu senza moru. Buenas tardes, wow, si Joaquin Concepcion, no? Kin Concepcion, JC, gonna ba Fanachu, JC. Kung tungkol na agresemento para Fanachu podcast, dan si Dr. Mina'Måno Bebakwa, Mina'Måno Guåhan Bebakwa. Ni na yun yung oportunidad para Kuentos, no? Tama Fananan na segmento reflections logi Kuentos Guåhan. Kada biyahe yung muso ko pagod ang bebe kwento sa those nanayam doon yung opinion noon and tegano sa na klase for whatever it's worth no given yung litera lo maladata so just the disclaimer I work for KUAM so para KUAM lo yung opinion gini bebe osangan has got nothing to do with KUAM wawa sti ti tawag sa mga anyo afa bebe osangan ni si Dr. Bavakat ya sangan yo afa bebe sangan lang ya Siñot Agulamon ng sangan da thousand na paro malagwa na po hunguku commentos I guess po documento no to document it for the future na si Zamo grandpa sa tunga Fino Chamoru kadada asti pagana so therefore I said the disclaimer no lo kadada asti maapos na si Miss Chamoru boy given English, what a treat that he missed Chamoru. Esta matoto you biro tati matoto gi KUAM lo uli esti siya I hobinsito ni mga kanta mambabayla just za kultura mas mana sentak kilo para siya za gi music na banda za ni talenti na banda it's their work talent no gi Fino English lo awaz mafananan eye opener this year za na sen magufu sa siya mas mege na talent new lili ni gitanota me I'm from the old school. Before me, there were older school. Mafananan logi. Zoko old school na dumandang kulo. Mula lapit talenti gina tempo. Do tiget me gina oportunidad from baba siya mas. Hasta kimatu those pioneers. The pioneers siya si Johnny Zablan, it's after those brothers. And siya they had the means and they had the gumption to go and di po fanhano the from so we iminalago niya the boy manggagit pagugini data na di kakanta pagugini di man hobinsito siya ginimanud siya magna kanta hey did you say Johnny Sablan did you say Flora Basakwan sa inigi tumumon yan ifinanagweta na entry music ko na banda kumuli izo na tori tempo affecta kultura you are 100% right. Dato na oportunidad gimapos na met uli megay manuzing izone crew KUAM za ma camera ma film ma video todos siya manobinsito guahu za ni zako bandmate si ginasenadora si Luisa Borja umanon paresti Antalan Middle School giza Bargada za makumbidan beben kanta Fino Chamoru para una ora na tempo za in fanmago fanzifa magun siya ni manggagi 6th grade 7th grade no is size and safety grado za no I've never seen that timandiyo siya famagun na to siya na edad ni magos embrasa Fino Chamoru man halom mambayla man mago sa pudi ikanta ni mahalum man magus todo man pagpagkanay niya sa distiadzu una atan ni famaguon ni afamon ang ko ma-receive na klase para siya mantinani ni otro siya na no artikulo dan kosa siya ni nalago niya taza ni tegweno mananaw gato za si gimamanayan nagradecimento mamanayan nengkano mamanayan na dos no given mommy masenagradesi sa matong gato za beben extendi mas itiningu niya po di kultura za gine ko kultura ti Chamruta man stabag wihi
uli agi tikolonia enti apizedunia na titodu Chamoru do siha. Sina gini outro banda zaman eskwela lagi gato na eskwela. Sina manay nanya tau to outro banda zaman matu magi Guåhan ba fa igimania sti para isagania zaman afan eskwela lagi ni magi. Ipuntu gini sa dige nakalan Guåhan benti dididi adilantu ni padata fanhano tatigi gi tempon government ngi jani government naulik jan I gwinaiza jani naguting kanai ja mampu sa posisinya anak masuk maguf mo nasa contribute gi benti makikitso in my own little way. I'm not Johnny Sablan, I'm not Chafros Brothers. Lo ginsiya lo ki tiningo sina bebe na idididi na juna tiningo mo na gidisegi famagun paro ufan matugin na lugar ni sina maata ni kulturata gi imas maulik na banda sen malag dan klaro dan agang ni sina mas siam ni na banidos di manginin manusia magi bule sana talenti. Final note is the winigi 19 or rather the 2024 nasakan 60 años edad niya siyempre at si iban ni mafananaan the radiance no banidoso do na bebeosangan na unuhu wini sumunda estinaban ni fumot ma estinaban za tresan gina tempo za toda na tres manlalala and 60 years siyempre ginigi 2024 na sakan no za disipago sige na manandan sige matulay ka i-membro wi na grupo exceptional talent wi siya man mesngon man they've been around lo banidoso do besangan na para 60 years that we've been on the road actually doing di pala siya na no fandango butismo anniversary got to gi nightclub 60 años at the tempo di sti in segwi za banidoso do na patugi angin pun alok I mineskon na banda endurance afa nagagaya esti sa jige bentina no informa gwina tempo pero tay gwini humudong niya ni dong conclusion na minago in a form of tugati gitaw-tawta at the same time that we were growing up you guys were growing up we were growing up together ni parata embrasa dan parata sengway zaili na lota so bebe na yam du donkulu yam di tumungo sendang kulu na agradecimiento lo kay para hadzu. Lo, never mind about that. At di man halom siya na nebo siya na talenti, embrace them. There's a million out there. Ni itaw-taw ta na gay. Angin malago po banidoso, malata sa banidoso po hadzu. Gossip Concepcion, buenas dan half a day. Tati